Holy Spirit. Amen. Lord, teach us to move beyond ourselves and to set out in search of truth. Teach us to go out and see. Teach us to listen, not to entertain prejudices or draw hasty conclusions. Teach us to go where no one else will go, to take the time needed to understand, to pay attention to the essentials, not to be distracted by the superfluous, to distinguish deceptive appearances from the truth. Grant us the grace to recognize your dwelling places in our world and the honesty needed to tell others what we have seen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our holy shores. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are
Pamaytas na banwa ning Ginoo. Talakatapo at ikantataya indali tapamuklat. King lagyon ning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yak kay kayungan. At keka antimorin. Kapatad adwan taking ginuing pakaduluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tangining biyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, puling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel pong santo, at kay kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, adang angga. Amen.
Manalangin tamo, kaniting misaya betalak ng kagatang panalangin, ting kapatatang magpasalamat, ing pamilya ng Doc Art at Beth David, ang timurin ing pamilya ng Reynaldo Ocampo. Magpasalamat kaya naman Sister Asteria Bernardina, king kayang tingga pa regalo ning biye, regalo ning kebaitan. Pakipangaditala naman, ting kapatattang masakit, lalong-lalo na retang miapektuan na king COVID-19 at antimurin ing kekatang kapatad Rita Kayanan. Pakipangadiye mo naman sana iyamong Sani Lumanog, kasalukuyan at king ICU. Last week po may triple bypass siya po. Kanya o yan po ing milyari mika abirya yata ing kayang opera. Pero makanyan man pakipangaditayan at yuya po king ICU ngeni iyamong Sani Lumanog. Antimurin pakipangaditala rin kapatatang mayang ngubye di Alejandra Pilar Emiterio Maxima Tomas Diodegario Senior Maxima Carlos Pascuala Carlos at ding sablang kaladwa king purgatorio. Oy pami nga tsubanwa ding kaisipan mi sadyala para king panyatang ning kekang kayarian inyang delame i Kristo king era ayabot ding kekeng panimanman ban keta pagdulapan miya ing kingkeyang ligaya. Manano na sanang atukyan miya nung nuya menimuna at atuklasan mi ing kekeng kapanaligan kingkeyang ligaya. Huling ginuya, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kiminunang librong sinulat ko o Teopilo, selese ko ing sablang debat na, ampon ing tiro ng Yesus, iba't king kamumulan, ang gakingaldo, amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, nilakwa niyang panabilin, king kapamilataning banala espiritu,
karing taong pinili ng antimongkeyang apostol. Kilubda ring 40 aldo, kay bat ning kamataya na, maralas siyang pepakit karelo, king miyayaliwang paralan, karaniwan antimong patuto, king ya mabyeyo. Ikit de at akasabi nala tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem. Nune panaya niya ka rin ing kalam apenga ko ningig pa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyagaywan king kapamaylataning danom, dapot kayo, binang lambat, iba't king aldoyti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanitang mitipon la ding apostol at kitang dakeya. Gino, ibalik mo na kanyan king Israel ing kayaryan. Pekibat ng Jesus karela, ing kayo pa yan ng igpako, yaing mitutuldo karing panahon at karing aldo, at mangain tulit kaya kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan la datang. Dapot mikatmon kayong upaya, potang datang ne kaya kayo ing Espiritu Santo, at kayo ring maging saksi ko, king Jerusalem, king kapilugan a Judea at Samaria, at anggana ka ring sikoti ningyato. Kay bat nang asabi iti, mita siya banwa kabang makalawe lakeya, at ingbiga pimpanga na king panimanmanda. Makalawe la pabanwa kabang paitas siya. Inyang bigla lang linto king arapan daring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pakatalakad kayo keti at makatalanga banwa? Jesus ay ikitsong mitas banwa king arapan nyo, datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Papanik king Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trumpeta. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo. Ulinging ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan, king mabilugayato, yay ngaring sakdal dekulan. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Papanik ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanin niyang kapurian, ingari. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Ulinging Diyos, ingari ning mabilugayato, kaya dalit kayong kapurian. Magari ing Diyos, karing sablang bansa, makaluklukya, king sagradong trono na. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Aduan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangal ay pa, king ipagkalubne sa kaya kayo, ing espiritong bibiyakabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslaganan na lasa,
ning Diyos din kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, akaya kayong kayawos. Nung nuan ti karakal at degulan, impay nga ako ning ibye karing banal, at ingalanganga ng kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan na iti, ya naman ing pepasubling me, kang Kristo, at milukluk kaya king banwa. King danewananing Diyos, inya at sulalam ng kayupayang Kristo, insablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan at pamumuntukan. May gitsa upaya ing lagyo na karing sablang lagyo, emu king panahunay ti, nunekim paintungal man. Pepay lalam ning Diyos king kayupayan, ng Kristo ing sablang bage, at siya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia yung katawa ng Kristo. Yaing kasasakdala na nitang misasakdal, king sablang bage nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo at parangalan ing maya pabalita. Ing ginumanatili yake kayo, At keka ang timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pepakit kay Jesus karing 12 at sinabi na karela, munta kayo king mabilugayato at panaralye ing mayap pabalita karing sablang tao. Ninumang maniwala at pabinyag miligtas siya. Dapat ninumang maniwala miparusan niya. Karetang maniwala mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyo ko makapalwal lang demonyo. Makapanyabi lang aliwang amano. Agyang talnandala ring ubingan o makainom lang lason, ela numano balang. Itumpak dala ring gamat da karing masakit at deti kumayap la. Kaibat ng migsalita karela, inggenong Jesus mitas yabanwa at linuklukya king dani ng wanan ning Diyos. Meko la ring alagad at menaral la karing sablang lugal. Sew panala ning Ginoo karing king obrang iti at pepatunayan na ing panaral da kapamilatan ning binyenang upaya karela. Upayang makagawang mala. Amen. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king homilya. Maya pa gatpanapon po. Maya pagat panapon po. Agad ko pong magtiwala at maniwala karing aliwa. King kasalukuyan po, atintan tendensing agad maniwala at magtiwala. Pansinan nyo mo po, agyang fake news ya, paniwalan tayo. At ing makapakaili, pagtiwalan tayo, itang mixent ketang fake news. Pansinan nyo po ring
masisend keng Facebook o nanumang social media platform. Kaya raklan, we tend to believe and trust what they convey to us. Dakal pong makanya na malilyari keng social media ngeni. Pagtiwalan tala, paniwalan tala. Makapakailipan ng kay patiretang advertisement alimbawa keng Shopee o kaya keng Lazada. Detang karelang pisasali ng kay agad tang magtiwala at maniwala. Nya pensa ng kay etamu satisfied karetang pisasalira. Pero ngini siya masanda na yata nepo. Kanita dakal la puretang madidismaya, uling masisiraya itang apps ita, limbawa keng Lazada o kaya keng Shopee o kaya keng Alibaba. So sasamas nanda na siguro ngini, uling detang fake madideliver karelang in order keng neto nga apps neng kay elakanus 2 kanita ne. But agyang makanyaning malilyari, we still tend to believe and trust. We are naturally trusting people. We are naturally believing people. At ingati tiyuda yan, ikit ke, emu ke katamu, lalong-lalo na kang Jesus. Jesus mapaniwala at matiwala. King kekatang ebanghelyo ngeni atin niyang panabilin i Jesus. Nga na, munta kayo king mabilog ayatu at panaralye ing mayapabalita karing sablang tao. Naning buri ng ipalto nini, itaping sinabi ko, maniwalaya karing utusana, magtiwalaya ing pamintuan de ring utusana. So, kalupa na mo ketang milabasan na Domingo. Dahil adwang Domingo nga reni, tungkol la po keng makafocus la keng last minute nga kupin. Itang manabilin. Ketang milabasan na Domingo, may nabilin niya Jesus. Penabilin na sa mas nanyeng relasyon nyo. Anya inutos niya pa gawaning utos. Nga na, may katadwa niya pa inulit. Itiya ing yuyutos ko ke kayo. Mikakalugod kayo, antimo ing pamaglugod ko ke kayo. See? Inutos nita. Kasi mama ko yapin, bak kanita rugo, rening kayang talasal pantaya, dening maniwala kaya, ba maging pialimbawanan lapin naman. See how much they love each other. Istong ngikit data, they see how much they love each other, then they will also go with them. They will join them. Makyabela tarela. Makanyan po ing making mabilis sa paralan, may kapanagkatlo ding likwan ng Jesus. Uli na ning pamikakalugod da. Kay ba't king kekatang ebanghelyo, kalupa na pinitang sasabyan daring apostolan niyang pisasabyan niya ing pamangan didistribute da kanitala po mig-elect 7 deacons, huling ing reason da anya ere kailangan i-focus yung pamag-distribute pamangan ing talagang focus da iyapining utos ng Jesus king kekatang ebanghelyo ngeni. Munta kayo king mabilugayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. So, he trusts in them. He believes in them. Nya naman, eya mo karing minunang talasal pantaya ing panabili na ini, pati ke katamo. Itamo, pagtiwala na katamo, paniwalan na katamo. Burina, ikalat tayo ing mayap abalita. Kalupa na mo keng social media, kasanting na nung ing babalita tamo yapin ing mayap abalita. Ing problema,
Dinganggang fake news, puro lang ang kasiran. Puro lang ang pamanjira king kaparang tao. Nya, today, the church is also celebrating International Communications Day. International Communications Day. One way of communications is social media. Anya, yan po ing metong sigurong pakicheck taking kay katang sarili. One question is, magtiwala ko at maniwala ko king kakayahan ko, kalupanan ning pamaniwala at pamagtiwala ng Jesus kanako. Nung maniwala ka at magtiwala ka king kakayahan, king kapasidad at capabilities mo, king kakayahan mo, maniwala yan namang Jesus na agyumeng isundo ing misyon na. Agyumeng isadsad ing misyon na. Anya pensa, paniwalan ko po ang gimpanan may ing misyon mo, yapin po ing maging resulta na, yapin itang pamanukyat banwa. Ing pamanukyat mo banwa, kalupanan ing pagmasusyan tangin ing aldoyti, ing pamaglako ng Jesus, physically, karing kayang alagad. Pero in spirit, nga napin ing ebanghelyo, eno man talaga likwan. Sew pa nala, ning ginuking obrang pepagawa na karela, at pepatunayan na ing panaral da kapamilatan ning binyenang upaya karela, upayang makagawang mala. So, may koya physically, but in spirit, the Holy Spirit descended on them, and they were able to pursue the mission of Jesus. Yan po siguro ing kekatamo pong lawen mo naman ngayon eh. Ulitan ke po, maniwalaya at magtiwala Jesus keka. Nano na mo inggewa mo para kaya? Makananong na ing nung i-level me, at yun na kitang mata sa level ing agawa mo para kang Jesus. Sana nung pa umpisan, mas nanting umpisan tani. At nung inumpisan mo ne, sana isundo me, isadsad me, ang gaking mukyat kabanwa, kalupan ning milyari kang Jesus. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, Pibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, pipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik kaya naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Panalangin ning balen, etane akakit ing Ginong Jesus, dapat mabyeya at magobra busal tamu kapamilataning kayang Espiritu Santo. Nga tamong mawat kaya, Gino ibyeme ke kami ing kekang Espiritu. Gino, ibyeme ke kami ing kekang Espiritu. Baning Ginong Jesus, damdaman o rin kaya katang panalangin, para karing magobra king pangalaganat ning kayang maya pabalita, at dinge manakit aldoldo, ing magobra yang kayabira, hinya nga tamong manalangin. Gino, ibyeme ke kami ing kekang Espiritu. Bandamdaman o rin kaya katang panalangin, para karing sasalpantayang bininyagan, dapat makanyan man, parating manakit king kayo, ing talapagligtas ang makabandi karela, hinya nga tamong manalangin. Gino, ibyeme ke kami ing kekang Espiritu. Bandamdaman o rin kaya katang panalangin, para king yatong pakamala na, huling parati nga kakit, kinging tunay kapayapan, manibatan kayo, hinya nga tamong manalangin.
Ginoo ibiyeme ke kami ingke kang espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para ka ring daranop at magkasakit. Huling era parating nga kakit, Ginoo malapit siya karela, inya nga tamong manalangin. Ginoo ibiyeme ke kami ingke kang espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para kaya katang sablang makatipon keti. Huling eta parating nga kakit, Ginoo pakisan metong nakatamo kingkeyang sarili, inya nga tamong manalangin. Ginoo ibiyeme ke kami ingke kang espiritu. Ngayon niya doon tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, saupan mo king mika masolong kamalayan, king kayabera ka, king balang aldo, babiemu ke kami, ngenit kapilan man. Amen. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, at king kay katamong ikasaplala at ning mabilog a Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kay kaming ain, ngening pagmasusyan mi, ing pamaitas na banuang Kristong kay kanganak. Manano na sanang din kayang kalam sa pandakeng mitas kaya bena karing tula ning banwa anong nuya mabibye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo At keka antimurin, iyat nayoring pusuyo makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ya ing kortero amilalako, karing kasalanan ning yato, king kayang kamatayan, sinintang ning kay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, dinarin at binalik ing kay kaming bye. Ulinita, kambiyaring sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babiye kapurian keka, ngaming kakanta.
Tunay ka pinbanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan kinwaning tinape. Pepasalamata nakat pinuri, pirasone at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiyeng kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning ngapunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay para karing sablang tao, ban ketami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaganak kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan miyo ay pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon niya kay ting tinapya ng biya ting kalis ng kaligtasan. Laiming pa salamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay ka. Mapakumbabaming pagamwang, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu, panmiganap ya king lugot, kambe ng Francisco, ing ke kaming Papa, at Florentino, ing ke kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay naon at maninayang subling mye, at ding sablang may yango nabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria, kaya biya ng San Jose, ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, lalong-lalo ning kay kaming patulunan, i San Luis Gonzaga, at inupat king malmong kaburian, king kay kabanding panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo, kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katamo.
kanan mi King Aldo Ibiemu ke kami King Aldo Hati patawad mo ke kami ding salami ke anting pamamata uat mi Haring migasala ke kami emu ke ipa isaul king tuksu nune ikabus king maro ikabus mo kami o ginuking sablang marok malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi ban king kasopan ning kekang pakalulo parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos ke kahing yaryan ating kayupayan at ingligaya manggaman king alanganga o ginaming Hesu Kristo sinabi ka rin kekang apostol ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalik din ke kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ing ke kang iglesia. At pamayapan mo yan ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman at tili sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Ipakita mo pungeni, ing mikakametong ta king kapayapan.
kaluguran kong kapatid, oy ni Jesus, ing magtiwala, ing maniwala, king kakayahan tamong asundo tayo, ing mission ay inumpisana. Mapalad tamong ngening lalapit kaya, ban kanita, ibyene ing grasyang kailangan tamo, at asundo tayo pining mission apag nasanang isundo at isadsad tamo. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ing amano mo, at kumayap nako. nako. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, King Achuka, King kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka, may gitking sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning kekang ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Emo ke kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mo wari, Achuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata. O mapamakalulu ampon, malasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami, at mek kamatena karing dakala tao. Aduan mi ngini keka, ing baligdan mo kaming mipnun lugod, at yatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sa pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael Arcangel. San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calansud, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. Oy pa, kaniting Eucharistia, tatakman mi ing dibinong biye ay pagkalumuking yato. Sa upan mo keng tuking mit mong lugot kang Kristo, painturo king biye alang angga, anong nuya ginu manggaman kapilan. Amen. Ing ginumanatiliyak ke kayo, At keka antimurin. bendisyonana kayo ning Diyos sa mayupayang tutuing ipa, at ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Gino. Salamat King Diyos. Diyos.